Dameni debatas termurmur bas karir nasa perukuran. Imam jamu hati-hati pikiran dene bagasan Kristus Yesus. Amin. Salam janah juan-juan membantah karena. Kira partua sedikit kalangan di bagasan keren Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dalam kita narap channel enda. Laku bikin kata nih Tuhan ta imo jamita di bagasan Minggu Pentakosta Projolo di tanggal 20 Mei 2023. Sini surat kini bagasan buku Yohanes 20 ayat 10 sibah sohmi ayat 23. Tema ngeluh ibagasan tendina. Pertua sedikit kelengan kubacakan kai mau kata ni Tuhan tayin tawa kita janah ninamo. Nggo kesah gelap hari iari minggui deng ma merpulung mo sisin Yesus isada bagas. Nggo mo igru ki pentu bagas si karina. Komerna biar ngokala imida penguasa Yahudi. Sintempu menteroh mo Yesus janah cender i tengah-tengah kala ninganna mendokan dame mo bendene. Nggo kesai dokan bagi di ibacidah mo tanganna deke rusuk silauna taba kala idah kala kesah mo Tuhani sondel mo sampang ate kala nai iolihi Yesus nola mo mendokon sikali nai dame mo bendene. To sebagai ipasulak bapak aku bagi di mamo kene ku pasulak idokkan kesah bagi di isempulkan mau kesahna baik kala ini ngana idokkan jalo kene mau tendi debata mula isasa kene dosa barang ise enggo mo sasai janah mula ipohot kene dosa barang ise hot mo dosana imo sakat kata itu hanta. Kini partua bapinang sedikit kalangan di bagasan keren Tuhan Yesus Kristus seloh mula berpikir den kita ibas geluhta. Tapi si pata buah pikiran ini oda seloh kita memakaikan karena oda merati hati kita memakaikan buah pemikiran tadi. Mula pelin mengasangkan pikiran kita ibas geluhta get ngondabu kita bagasan dosa. Tapi mula si pakai hati-hati enta gabe bijak kita janah gabe senteng kita merukul. Berarti hati-hati dengan pikiran kenah sedalan ngibas geluh ta asa men terseloh perdalanan geluhi. Nai baku demo asa hati-hati dengan pikiran boy merdalan janah sendalan. Tentuna kena ingatan tamo ise si menempa kita. Si memereken hati-hati dengan pikiran banta. Si menempa kita imo debata. Itempa kita iberikan ngo hati-hati kepikiran banta. Tentu mula ceda hati-hati kepikiran ini debata mama betohon ini keman pekaden. Artinya ia mengkesaboy pemendekat ini 100%. Gegohta mak ndorok kesepekan ini. Nai merkitakan terpuen nai idahan tamu kade nai beren ke debata asa merandal kita bagasan hati-hati kepikiran ta. Kini Bapak yang sedikit kelengan ibagasan gerai Tuhan Yesus Kristus. Perjolo ibagasan terpuen kita idah ibagasan ayat 10 sibah a. Isi di kita idah ngobakune kondisi murid Tuhan Yesus. Sidang makdeng ibacidah Yesus dirina. Mendahikan karina sisirna ini. Mula sijakan dari pertua-pertua bagian idokkan. Enggo kesah gelap ari yari minggui dengma merpulung mau sisin Yesus secara bagus enggo mau igruki pentu bagus karina komerna biar ngokalai midah penguasa Yahudi. Partua kita garis bawahi kata biar bagi mau situasi murid Tuhan Yesus ketika isada sisi ipikiri kalai dingo tuhu ngondia keke Yesus dari petulukan nai dahari ngondia roh kalak Yahudi lako menjerngam kami bagi ngo tentu di bagas pikiran murid-murid ini. Tetapi partua mula kita idah nulan dari bagasan ayat berikutnya ayat 10 sibah besok 20 imo kesah ibat cidah Yesus dirina men tersondol mo sampang ate kalai. Dai idokkan bagian sintempu men teroh mo Yesus janah center i tengah-tengah kalai ini ningan nam dokkan dame mo bendene. Nggo kesah idokkan Yesus bagi di ipacidah mo tanganna deke rusuk silauna tabakalai. Idah kalai kesah mo Tuhani sondel mo sampang ate kalai. Partua
kita idah isen ukur biar enggo mobah gabe dom sampang ati janah dame mo tendang mo nguhar mo pengakap karina sisin idi kemernakan enggo roh Yesus tabakala idi tuhu mo kedamen ia kapikalai bagi pendokon Tuhan Yesus dame mo bendene. Jadi Bapak Inang sedikah kelengen nai enggo kesah ndai bagi ipedamekan Yesus perukuran sisini tentuna lot mo tugas naing brandkan Tuhan Yesus mendahikan sisini di bagi pendokon na ndai bagasan ayat 20 sada to sebagai pasulak Bapak aku bagi di mamo kene ku pasulak partua ketika idokkan Tuhan Yesus perintah tentu odangu ia pelin pasulak ke sisin ni tanpa bekal barang oda ibekeli sisin i ne partua kade ngopana naing ibreken Tuhan Yesus gabe bekal sisin i malah kita jakai bakasan ayat berikutnya partua ibreken Tuhan Yesus ngo tendi debata tendina tabah sisin i partua idok kendai nggo kesah bagi di isempulkan mo kesah na baik kala dengan na idokkan jalom kene mo tendi debata kene partua konteks adalah konteks ketika Yesus kekei kematian naik. Jadi perlu kita pahami kata-kata isempulkan isen. Kita perbandingkan kata-kata isempulkan Isada Musa 2 ayat itu. Kulaki kami menjaga ibagasan terkonteks jami tanta. Idokkan kesah bagi di isempulkan mo kesahna baik kala ini kan na idokkan jalo kene mo tendi debata. Nemulu si jakan ola partua bagasan sada Musa 2 itu na ibu debata Jehovah mo situ tano iga namo iga besada kala jelma nai isempulkan mo kesah si memereken geluh ni ruang egung na nai geluh mo jelma idi kene partua Bapak Inang sering kelangan tikan jelma si perjolo isempulkan debata ngo kesah si memereken geluh barang tendina taba jelma i jadah gabeng geluh mo jelma idi naik ibagasan konteks jami tanta ketika enggo kesah ke Yesus kematian naik roh mo Yesus misisin naik isempulkan mamo dan di debata tabah kala ini berarti partua peristiwa sini bagasan ayat 22 adalah simbol penciptaan ketika isempulkan Yesus dan di debata tabah sisinna gabe ciptaan baru atau gabe jelmarim baru mengolihi mokala ini sikira bagai si Adam tikan madeng merdosa hati-hati pikiran kala ini ngorem baru semangat baru mengikutkan lemo ate debata intinya partua tendi debata sini sempulkan taba jelma gabe kiperim baru memainkan geluh jelma ini janah ibain gabe jelma lain bagi terpu epistelta ibagasan sada Samuel 10 ayat 6 sohmi 10 telu imo ketika idomi tendi perbadia atau ibereken debata tendina mendahikan si Saul gabe jelma lain mau iya lain lapatana partua secara karakter berubah secara prinsip berubah mengikutkan lemo ate debata Bapak Inang sedekah kalangan bagas segera Tuhan Yesus Kristus enggo kesah ibereken Yesus Kristus tendi debata mendahikan sisin tentu lot mau tugas sisin ini sinaing ulan kenikala ini mulai sejakan dari bas terpuen idokkan bagian mula isasak kene dosa barang ise enggo mamo sasai janah mula ipohot kene dosa barang ise hot mo dosa nai kene partua kenah manat ngo kita mengantusi memahami terpuen ayat enda asa ulang lot bagasan pikiran ta mula bagi kepeken boy ngujelma laku menasa dosa oda partua kade sini dokon Yesus isen
odang ngogabe lot nola hak istimewa sisin barang pejelma lako menasa dosa jelma. Perlu kita antu si partua sindoro menasa dosa jelma paling debata ngo kesamar kita ke Yesus Kristus. Jadi mulai bagi kadengo lapatan perintah ni Tuhan Yesus enda. Maksudnya partua kena sukutenken sisin Yesus ingo mulalot kalak mertobat janah odane inanati merdosa hot ngobana masih ate debata. Kalau ai pohotken tersenget ini odang mengikutkan pikirna barang pe kehebatan sisin ini tapi mengikutkan kata Tuhan Yesus Kristus. Ini ngupartua umpamana idokken mulo kalak penangko perdosa ngoi mula idokken sisin i umpamana kata merdosa ngoi tentu mengikutkan pati-patin. Kira bagi mau partua naing mbahankan sisin i mi jelman teram so bagi mango terenget bagi kalak siso uwe mengikutkan kata debata hot mango bana kematian kemarna dosa-dosa nai. Kini bapak yang sering kalian bagas sekiranya Tuhan Yesus Kristus kadingo sinai siradum-radum mentah narap terpuena na perjolo debatango memberikan tendi barang tendina barang tendi perbadia tawa kita na peduakan pertua i perimbarungu kita mengolehi merkitekan tendina si badiai hati-hati dekat pikiran tak pegabe rembaru i bagasan Kristus mainkan dom dame kita inggeluh ta gabe pang kita merdalan udalot ukur biar mendalani geluh i babotan en kumernai dak ngeluh ibagasan tendina mo kita bagai tema ibagasan minggu Pentakosta perjolo sidarenda patelukan ipasulak mo kita singgoy beri tendi perbadia lako pesakatkan berita sukutan keluahan partua bakune kita asa mampu menukutkan berita sukutan keluahan ni tentu natong mamo kenah geluh ibagasan tendina kita segenap hari mulo auda bagi ngiut ngogabe ilalingken simbolis pikirenta bang bagi ma hati-hati enta kumarnai bapak yang sedang kekelengan ibagasan momen Pentakosta perjoloen si enget mo iberikan Tuhan hingga banta tendina simbadia asa gabe rembaru kita asa gabe bergegoh kita asa gabe ulang biar kita basngiluh ta janah asa gabe panting kita janah dak tong kita bagasan masih hatena imo sakat katen Tuhan ta amin sedimo kita bila saat bapak permasih hati siku sembah kami narjis Tuhan nami bahas katamu na pesengetkan kami iberikan ko mutu tendimu tabak kami lako kiperim baru berkurun hati-hati nami bila saat bapak Tuhan pas karina masih hati midi asal tuhu khotmo Tuhan bayi nami atau masih hati mas tengah ningguh nami segenap hari berdosa mau kami Tuhan ampuni mau kami asa atau kai panting hadapan bagas Yesus Kristus kami surpakan amin.